Kurhukpun iki tınca 5 yıllaqtan ülelетебин, gün bugüngə ülelete olorobun. Manna miyaqağa oğlar kırgıttar, olahan ağara kırgıttar jarıktananlar, onda kıra klas, onda orta klas oğları tıljallar. Kurhukput toz bolan основной материал bit tuğunan, onda bir atın elbaq materiallarından oğları üretebin. Kurhuğum ülelebitin tuharı elbaq oğ hılcan, ebetten kiye illen biremelerin ataran hırıttılar. Nutun oluqtırıqar elbaqta tuhalaup oluqtaq. Nutun üretbit oğların biligi nutun oğul ötünen hudayistvenme qayısqalar şkola bolar bu bıhıtnan oğul qayısqanan barbut oğular ümüstler. Bir tarbaqa battınar bu pusnigim Aponya Zakharov Limpiterka olarab günay altığı olarabut. Hudayistven ötünen baran bir qayısqalı ülelir bolanmıd sebäsbeten bıspapbıt. İtillätçelerim aras tağımnaq kürekterge, выставкаларга, научно-практический konferensiyalarga kıttan sitihilerdäkbit, aras moda kürekteriger, kıttabı. Ülelirge toq bar условия barda, skola bitiger bar, ülelir bitiger, öğrener bitiger material batın, saz ühün omiyen belemniyebit. Ebi yürektähen eygetiger, ona asıl ülelen kellim, itillätçiler ber, elbaq ayamnılaq üleni, sitihileri bağırabın. Men bu projeka bastıga aslında onunla elbaq sitihilaqpin, uçtabıt baskoya mandibramna, bihi manna elbaq oğuktan orabut, tigabit in tınıkıdık toğunan tuğumardan orabut. Men bu manna jaman aras kolsaga kıstıbıttın, dakatırı kıstıbıttın, dakaka jaman sukanskayga körülüdüna bastıga 200 metre olbudun. Men bu projeka jaman haddan Hablümün toyxana mana tuwar horokun ha ben yine na saydan kursun tunxadan. Bastıga sanga hugum niray. Kini tanahanan akong bu nirayan dala na katana askolattan bastıga mesle oldu. Ki sanga hugum bu senenan angorbut nirayım. Kinten nıkslanga katıbıttım. Korakka республиканский бастыгы месте болбудум сылаңа республиканский кекис месте болбудум. Крохпудан алба бая осынжар, алба жарктанабын, илибден сенен бөсө билетим, айнена хайын кесе билетим, тугу баара аңырыкпын сөп, тугу баара сатыкпын сөп. Бу тоз кружогар мен класстын жылын Салаячын Монастырьева Проскоя бюромна. Bu кружокка мен тын элбагы билим, ара соңготтарым орон конкурстарга кыттыбыт, выставкаларга, научно-практический конференцияларга кыттыбыт. Онна улуска кирен мастер-класс ытачыбыт. Онна улусный, республиканский күрәхтәргә элбәстигеләрдәхбит. Junior skills күрәхә киремит посетителей зима начинается с Якутии, бриллиантовые нотки, республиканской курахтарка.